Ñañayta chaskirikamunchis turaykuna ñañaykuna. Kunanpas waqmanta kutiramuniña periodikukuna willakusqankuta yachananchispaq. Martes iskay chunka pesqayuq p'unchaypi enero killapi kaymi willakuykuna kashan. El peruano apamun. Gobierno Repsol empresata sasachakuy ruwasqanta alchachinqa. Chaynata kamachik Castillo willakamun. Hinallataq challwaq runakunapaqpas yanapakuy kanqas. La República willakamun. Hatunkaray sasachakuy. Hanaq pachamantaraq satélite nisqawan mama qochapi petróleo usuchisqankuta qawanku. Yananira hunuqa ñas Punta Salinas Huacho llaqtakunaman ñachayan hasta wanraqsi purillashan. El comercio apamun. Kamachik Castillo kutichininkuna. Perú suyumanta kamachik CNN sutiyoq teqsimuyupi hatun willakuqkunawan riman. Ichaqa gobiernumpi sasachakuykuna kasqanmanta manas huchankunata riqsikunchu. Chaymantapas correo willakamun. Hawa suyukunawan p'enqaypis qhepan. Kamachik Castillo CNN sutiyoq teqsimuyupi hatun willakuqkunawan manas chanintachu riman. Perú suyu yachaywasi hinalla kanqa nispas nin. Hokaq tapukuykunatapas manas kutichiyta atinchu. Hinallataq El Diario del Cusco umalliq willakuyninpi apamun. Coscomanta umalliqkuna Castilluwan huñunakunqaku. Gobernador Benavente Coscomanta congresista-kunawan ñas rimarinkuña 15 p'unchay febrero killapi huñunakunankupaq. Perú 21 apamun. Sasachakuy ñanninta qatiykuspa. Petróleo hich'asqanku Yanaunu hinas ñas Punta Salinasmanña Wawra llaqtamanña chayarun. Qayna p'unchay ONU nisqamanta esqonyachaqkuna Repsol sasachakuy ruwasqanta qhawanankupaq chayamunku. Hinallataq ojo apamun. Wañuyta tarinku. Iskay runakuna carro ñampi wañurunku. Uña carro hatun bus qhepanman winarukuqtin. Hatun carruqa sayasqas kasharan. Ichaqa manas luznintapas k'anchachisqachu. Hokaq iskay runakunapas k'irisqas qhepanku. Kunanqa qarak'umpu hayt'aymanta willakuykunata yachasun. Depor. Goleador runa chayaramun. Gianluca Lapadula Limapi ñankashan. Kunan p'unchaysi videnapi pukllaq masinkunawan kallpachakuyta qallarinqa. Garikapas ñas 15 chunka pukllaqkunata aqllarinña. Colombia suyuwan tupanankupaq. Hinallataq Libero apamun. Lapagolpaq ñanta kicharichis. Kusisqa Gianluca Lapadula pukllaq masinkunawan tuparun. Llapanku kallpachakunqaku Colombia hinallataq Ecuador suyukunawan pukllanankupaq. Chaynata periodikukuna willakamunku kunan martes p'unchay. Turay ñañay allinya kakunkichis. Noqaqa paqariña kutiramusaq.